sasa. Bazalendo wanaingia sasa. Hapa ni bazalendo. Hapa ni bazalendo kabisa. Hapa ni bazalendo. Hapa ni bazalendo. Ndio wanakuja sasa. Bazalendo wanaingia sasa. Wazalendo kuba bisubije uriya mujyi ngewe ubundi kundi kubitekereza buriya gutekereza yuko wazalendo kuba zisubije ngo uriya mujyi wa Uvira zinjye mu mujyi wa Uvira ziri kwitegembya bishobora kuza guteza ikibazo cy'uko mama 23 zishobora guhindukira ikagaruka muri uyu mujyi. Uravuga ko mama 23 ishobora kubiryamiye amajanja? Nukuvuga ngo M23 kimwe mu bintu yaje gukora kuri n'ubutaka bwa leta ya Kongo bwose n'ubundi muri rusange haba mu majyepfo no mu majyaruguru arimo gucungira umutekano abaturage. Kuba rero yaraje gucungira umutekano abaturage urabizi ko ahantu wazalendo ziri nta mutekano ari ngaho nta mutekano ubu haba hari ibibazo gusa ahubwo. Kuba rero abazalendo bashobora kuba batangiye kwidegemvya muri uyu mujyi wa Uvira na 23 ntabwo ishobora kubibona nyine ngirebere bityo gusa ibure kuba yaza ngibabuze nyine kuba bakora ibyo bikorwa bitari byiza na gato ku baturage. Kubera yuko hari ibirego byinshi twagiye twumva ngira ngo warabyumvishe by'uko wazalendo haniri yagiye ibi bikoresho by'abaturage yagiye ifata abagore babandi ku ngufu ibyo bintu bagiye byumva kenshi gashoboka n'abagiye babipiramo abaturage. Reka tukwifurize kugubwa neza, reka tukwifurize amahoro y'Imana, reka tukwifurize icyumweru cyiza, reka tukwifurize gutsinda muri uyu mwaka wa 2026. Nagarutse muri studio turi ku munsi wo ku cyumweru tariki 18 ukwezi ko n'ukwa mbere cyangwa se ukwezi kwa Mutarama 2026. Ni kuri Connect Media TV. Mukomeze mukore subscribe, musharinga ibiganiro tugenda tubagezaho, mukomeze mutwereke ko muri abambere mudukunda kandi mudoza ku mutima. Ndi Rwamasasu Joe kubw'Imana. Abakuru nzanye muri studio wazalendo ndetse na FARDC koalisiyo zose zihuriye mu kubangamira umuntu wese uvuga ikinyarwanda, umunyamurenge, uvuka i Masisi, uvuka mu bice bitandukanye cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi. Rwose bari bamaze iminsi cyangwa se nawe udukurikiye wari umaze iminsi ufite akanyamuneza ko umujyi wa Uvira rwose wigaruriwe na M23, amahoro agiye kugaruka mu misozi miremire ya Minembwe. Ariko ku buryo butunguranye nyuma yaho Lawrence Kanyuka n'umuvugizi wa mama 23 ku munsi w'ejo ari kuwa gatandatu yatangaje ko ihuriro rya M23 bakuyemo ingabo zabo, bakuyemo ibikoresho byabo, ibintu bibaye bibi cyane kuri uyu munsi wa none. Hariya muri Uvira wazalendo baramanutse bakoze ishyano mu misozi miremire, aravuga imbunda ziremereye muri Uvira. Ibintu biraza kurangira bite? Ese M23 nishobora kurekura Uvira ku gitutu cy'umuzungu uko bakomeye kugenda tubigarukaho, ikazarekura n'ibindi bice bitandukanye ishobora kuba yarigaruriye? Ibintu birarangira bite? Ibintu birarangira bite kubazalendo bisubije Uvira? Rwose nabonye abaturage benshi bakaraga umubyimba. Hari umunyamakuru wacu dusanzwe dukorana kuri izi nkuru, muhamagaye nageze mu kiganiro, yitwa Irene. Uraho neza? Muraho neza Rwamasasu Joe. Uri amahoro? Ni gake ko nakanyamuneza uramukanye kuri iki cyumweru? Numva mfite akantu k'agaserere kazuba ariko yarashe nta kibazo. Urebye nyine ntari biri bwaze kuza kugenda biza n'imoto. Cyangwa waraye uhekenya uri muri hangover? Oya ntago njya muri hangover cyane ko n'ubundi natarebaho uriya kukiye. Warabimbwiye ariko nanze kubyemera. Ugomba kubyemera. Nk'umusesenguzi, umunyamakuru usanzwe ukora kuri izi nkuru za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inkuru y'uko wazalendo bisubije umujyi wa Uvira nyuma yaho mama 23 bavuye muri biriya bice na twirwaneho, iyi nkuru yakiriye gute kuri iki cyumweru Mr. Irene? Wazalendo kuba bisubije uriya mujyi ngewe
ukundi kundi kubitekereza buriya gutekereza yuko Wazalendo kuba zisubije ngo uriya mujyi wa Uvira zinje mu mujyi wa Uvira ziri kwidegemza bishobora kuza guteza ikibazo cy'uko 23 zishobora guhindukira ikagaruka muri uyu mujyi. Uravuga ko 23 ishobora kuba iryamiye amajanja? Ni ukuvuga ngo M23 kimwe mu bintu yaje gukora kuri n'ubu butaka bwa leta ya Kongo bwose n'ubundi muri rusange haba mu majyepfo no mu majyaruguru arimo gucungira umutekano abaturage. Kuba rero yaraje gucungira umutekano abaturage urabizi ko ahantu Wazalendo ziri nta mutekano ari ngaho nta mutekano ubu haba hari ibibazo gusa ahubwo. Kuba rero abo Wazalendo bashobora kuba batangiye kwidegemvya muri uyu mujyi wa Uvira 23 ntabwo ishobora kubibona nyine ngirebere bityo gusa ibure kuba yaza ngibabuze nyine kuba bakora ibyo bikorwa bitari byiza na gato ku baturage. Kubera yuko hari ibirego byinshi twagiye twumva ngira ngo warabyumvishe by'uko Wazalendo haniri yagiye ibi bikoresho by'abaturage yagiye ifata abagore babandi ku ngufu ibyo bintu bagiye byumva kenshi gashoboka n'abagiye babipiramo abaturage. Ku munsi w'ejo umuvugizi w'iri huriro rya M23 Lawrence Kanyuka mu mwambaro wa gisivile ariko uvanze na antibare ya gisirikare ndetse n'ingofero irinda umutwe we kugira ngo atabasha kuba yaraswa mu cyico, yahagaze mu mujyi wa Uvira rwagati ku mpaka Kavimvira avuga ko M23 ingabo zari hafi ndetse na polisi barashyize muri uriya mujyi zivuyemo burundu rwose zidateze no kongera kugaruka muri uriya mujyi. Biratunguranye muri iki gitondo kuba Wazalendo bazindutse rwose bigaragambya muri uriya mujyi bakoresha imbunda barasa mu kirere, abaturage babakiriye nk'abami. Bigaragara ko Wazalendo ariyo yisubije umujyi, ubwo ba makanika ba feke adui ba ngoma nzito bose barakaraga umubyimbara muri Uvira. None wowe uravuga ko M23 rwose itigeze iva muri biriya bicisha kubiryamiye amajanja, kandi bavuze ko uyu mujyi bawuviwemo na Wazalendo bakaba bahise bisubiza uyu mujyi. Urabihuza gute? Yewe ukuntu ndi kubihuza rero mpamvu ndi kubikubwira muvandimwe. Iyi 23 nimba sinzi niba ikintu natangiriyeho wacyumvisha. Yego. Neza ko hano bakuru no butaka no gucunga umutekano w'abaturage ndetse no gutuma abaturage bumva bameze neza batekanye nta kibazo na kimwe bafite. Aba barwanyi rero Wazalendo ngira ngo warabyumvise ko ngo bivanze na FDLR. Aba barwanyi ba Wazalendo ni FDLR noneho byo mwihariko iri kurwanya bari guhiga kugira ngo ikore kuri buno butaka bwa leta ya Kongo. Ibi bintu bishobora gutera ikibazo gikomeye cyane cy'uko 23 ari ikintu gishobora kuba kiri gutekerezwaho yuko abarwanyi ba 23 bamwe na bamwe basigaye muri iyi misozi ya Uvira kugira ngo basigare bacunga neza yuko nta kibazo abaturage bazagira. Bityo rero bace M23 irebye neza igasanga harimo ikibazo kibayemo kuri aba baturage. Icyo kintu ndi kubwira cyataje giteye ikibazo gikomeye cyane cy'imyigaragambyo cy'intambara ikomeye cyane 23 itangira gukora ihindukirwa ukanoga muri teritwari ya Uvira kugira ngo byibuze abaturage bataza kugira ikibazo na kimwe bahurira nacyo muri teritwari ya Uvira muri uno mujyi. Aha ni barenze ku masezerano yo wabahaye ubutumwa ko bagomba kuva muri uriya mujyi wa Uvira bakaba bawuvuyemo, Wazalendo ikabe yisubije kuri iki cyumweru. Sorry gato nabona ngumvishe neza. Niba ukubwira impamvu utari kumvikana mu misozi miremire yo muri ibyo bice, ntabwo Wazalendo ishobora M23 baramutse barwanye na Wazalendo kuko umujyi barangije kuvamo, uwasabye M23 kuva muri uriya mujyi natwirwaneho ntabwo baba barenze ku masezerano bamwemereye. Uwasabye M23 kugaruka none se reka mubaze ikibazo kimwe na none. Ukuvuga ngo M23 bwa mbere isaba bagisaba yuko yaba muri note twari birangira ngo leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ijye ku birometero bisaga 75 niko ndatekereza ko ari ibyo ngibyo bari batangaje. Yego. Ibyo birometero 75 ariko bahita bagaruka Kamanyora. Yego. Abanza bumva ikindi kukubwira. Ubwo nimba bari batangaje ko igomba ku birometero 75 23 yatangaje ko ivuye muri bino bice ariko izi ngabo za leta ya Kinshasa zigomba kutasubira muri bino bice bya teritwari ya Uvira, byose agomba kuzamo ingabo zitabogama. Tukiri aho M23 babanje kuvuga ko irasigamo Monesco.
akaba ari irindura mujyi wa Uvira. Ubwo ku munsi w'ejo umusirikare wa nyuma yavaga mu mujyi wa Uvira na MONUSCO twabonye nta bandi barinzi barimo. Wowe urumva Uvira yari busigare mu bande bacunga umutekano? Iyi Uvira ubundi ndetse ndi gutekereza nuko mu 23 yakagombye kuba yavuyemo ariko MONUSCO yahageze, kubera yuko kuvamo MONUSCO itaragira na MONUSCO iragaragara muri ibi bice bishobora kuza gutera ikibazo cy'uko aricyo byahita se bitangira no kugaragara ko Wazalendo ziri kwidigenya muri uyu mujyi mu kanya tubwaje ko yatone FDLB nayo iri kwikatisamo ingabo za Tanzania ziri bwabo zirimo FARDC yarabaruko, kandi mu by'ukuri ibyo nibyo mu 23 tudashaka kubera yuko abaturage batuye muri ibi bice batakambye kenshi gashoboka yuko ibibazo bishobora kuzababaho kubera yuko kubera izi ngabo zigwana ubutegetsi bwa leta Kinshasa zose n'ubundi muri rusange. Irene, mbere yuko tukurekura, Wazalendo FDL umutwe w'iterabwoba yo kuyu Rwanda, ingabo z'abarundi FDNB, izo ngabo za Tanzania zirenga 12,000 zambutse mu minsi ishize, baramutse basubiranye umujyi wa Uvira nibongere kuvamo, abanyamurenge barerekeza bari mu misozi miremire ya Minembwe n'ibyo bice bya Fizi. Aba baturage rero ikintu kiri bwaze kuba cyabaho niki igitekerezo cy'umusesenguzi urebye neza nawe ushishoje biri bwaze kurangiramo 23 abangaba ni basubirana Uvira 23 igarutse, kubera yuko yanagiye yishimiye kubona aba banyamurenge abaturage batuye muri bino bice bose bagiye bagira ibibazo muri uyu mujyi, kandi mu by'ukuri M23 cyarereka uyu mujyi, kubera yuko kumva bagiramo ikibazo byabarwa kuri 23 kubera yuko yaba yabatereranye mu buryo bukomeye. Tukiraho mu kwezi kwa gatatu umwaka 2025 M23 yashyizwe gitutu n'amahanga irekura umujyi wa Walikale, irekura teritwari ya Walikale. Ikimara kuva muri Walikale hakurikiyeho ubwicanyi bw'umuntu wese wigeze ukorana na M23. Ubwo M23 afataga Uvira, abaturage benshi mwarababonye n'abakunzi bacu barababonye uburyo bagiye mu myigaragambyo bamagana leta ya Kinshasa n'imitwe yose bafatanyije. Umuturage arahura n'iriya shyano muri Uvira kuri iki cyumweru, wagaragaye ari kumwe na M23, arabaho mu buhe buryo? Birashoboka cyane icyo kintu uvuze nanjye ndi kucyumva. Birashoboka cyane yuko umuturage wese uri muri ibi bice baragaragaye kumwe na M23 ashobora kuza kubihuriramo n'ibibazo bikomeye cyane. Ahubwo ikintu kizima cyakorwa nuko aba baturage bahita batangira gukiza amabagara yabo, ubwo M23 yavuyemo bakazagaruka uko babona ibibazo bisa nkaho byakemutse. Tugushimire cyane. Namwe mugibe byiza tabakora cyane. Ni Mr. Irene, n'umunyamakuru wacu ari mu misozi miremire hari yarakurikirana iyi nkuru uburyo byifashe. Wazalendo bamanutse mu gitondo cyo kuri iki cyumweru bigaruriye mu mujyi wa Uvira, niba nabyita kuyigarura ahubwo bawusubiyemo nkuko nari mbigarutseho. Ibiranyibutsa neza mu kwezi kwa gatatu hari muri 2025 nibwo ihuriro rya M23 ryarekuraga umujyi wa Walikale, bari barigaruriye umujyi ukungahaye ku mabuye y'agaciro ku gitutu cy'amahanga. Bakiva muri uriya mujyi ubwicanyi bwariyongereye cyane ku bantu bagaragaye ko bashyigikira ihuriro rya M23. Ese biraza kurangira bite? Mwe mudukurikira, mwe mudukunda, ibitekerezo byanyu turabikeneye. Kuba M23 umusirikare wabo wa nyuma ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki 17 yaravuye muri uriya mujyi, ndetse hakurikiyeho n'ibikorwa byo gusahura. Mu mafoto agenda caracara muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wa none, abaturage barimo barasahura, barimo bariba ibintu byinshi, barimo barangiza ibikorwa remezo, barimo barakora ishyano. Ndabona muri aya masaha dukoreye ikiganiro Manzi ni Wiri Manzi Ngarambe, Vice Guverineri wa Kivu ya Ruguru, atangaje ko gusahura biri gukorwa muri Uvira biteje ikibazo. Kugeza muri iki gitondo cyo kuri umunsi wa none cyo kuri iki cyumweru mu masaha satira 5 rwose dukoreye ikiganiro, Wazalendo, FARDC, Imbonerakure, FDL bivuganye abaturage 5 muri Uvira bamaze kubarasa muri aya masaha. Ubwo na update turagenda tubagezaho. Hasahuwe ibiro byinshi. Ndabona Bertrand Bisimwa
uyu muramuzi rwose umuhuzabikorwa y'ihuriro rya mama 23 avuze ko Uvira ibiri kuhabera rwose ari ishyano. Ese ibyo Mr Irene avuze nibyo bigiye kurikiraho? M23 igiye kuva mu misozi imanuka isubiza umujyi wa Uvira, biraza kurangira bite? Twababwiye amakuru menshi, ariko iyi nkuru yo ni camugongo ku bantu benshi. Ese uwagaragara ari kumwe na mama 23 arahungira? Uwagaragara ari kumwe na Twirwaneho ari buze kujya he? Kuba Ngoma Nzita amanutse muri Uvira, Feke Adui James, abarimo bayakutumba, abarimo abawazarendo b'abagome bagaragaje ko ari abantu rwose badashaka ituze, biraza kurangira bite? Ubwo rero mwe ntimutujye kure, ibyo mubona byose turagenda tubisesengura akantu ku kandi, ingingo ku yindi, n'abandi basesenguzi muragenda mubona. Mugira ibihe byiza, ni update na makuru abatugeraho muri amasaha, byose turagenda tubiva imuzi n'umuzingo. Ndagaruka mu kanya.